Hadirin bakal ke MDC Jangka Voice of the People's Party Namalki Lakmkra Constituency kata ikong dati macau kalahap Shanala Haribhai District Bat Syamru Hakatai kekali lalap Bat Syamru daki tinbir balak thli Bat hangne lami shibun ki cingkentok haransan social media lada pipet Facebook bat YouTube lang bagi comment section Hakaba ki patba ki ong kumne Abakum ni yanu ngin dang syania bat yanu ngin ong kita kiba ri cai penriu icela mikhalaya ibatang sidana padang sadien habarok kiliang kat sebaki pai kinong yalam bat kinong sensyar pat ki bayar cengmut cing perkhat lakat upra hendai vote for VPP hakanu kurukom bat hakanu kadur kin aya ka cingyada da ka ba syong suk syong singan ka ba paka yikipat ba kari kasi kabri unyu trap unyu skum Kan thay brio ru kumne sa usen rang lay kat notam. Bat day tangkat ne dak babuteng ru dak baki ong ka cingduk kamla bam penbiang henre ka day ka bomla men penhun ya ki riu haspa ong uriu sempang badon buram ya iba arden ki paj ba rudum ki bedang cuk mau cuk dieng ki ong ka badai 4% hak upra parti VPP Voice of Someone dak baki ai ru dak umiji barke kini kicingkan tho kide hadien bana kaliang ki pulit kaya tho bakakali jongka MDC ka VPP namalki la umkra constituency kata ikong dei tim macau kalahap syakap nala Haribhai district batsyam bakakali kaladap dagi tendong bir lane kicingdi penbuai ka kubor ki pulit kaya tho bakane kicingcia kalachia ka pratrek ulber Hakapor kembak hatway baci AA menmiet hasurok HN6 hasnong Gweni Haribhai district. Kani kekali karika kran aiten kabadon unambar ML not sun S iwe lainon. Kipulit kile thu syusyu ru bayakan kekali lanya dok ba alduli mautho bana malki prengsnong shlong bat kadai badangwan na Guwahati shlong. Kilaya thuk ru baka MDC ka malki laj umkra kong dei tim macau bat wei pat uba Jeffrey Polong ba namalki prengsnong kila mansau hakane ke cingcia kumta yakini ki arngut lapan kit no dak ambulans Syabit Thani hospital nong po haswa ban poi ki pulit ha kacaka ba aksiden la ru bat kedau bat ong hangne baka kong dei tim macau kadai kababat ru yakakam EM hapo ka EC jong ka VPP ha Khasi Hill Autonomous District Council bat kabak mi ru yak tenat lo lane tenat ai